terasa sekali terbawa lagi. Ngobrolin lagi banyak sekali nama semua hasil senang kene pernah dine senang kene pernah dine. Mungkin seperti itu terus berjalan, habis ada dan diingatkan diri
sakit hati, jujur beli sakit hati, uli anti lo kali yang beli pengganti. Benar rasa tangkap beli, sholat tadi ada wangi di sisi. Tapi pedih sakit hati, ninggai nak hati.
Ading orang super tusing ada hubungan ngajak mantan adine DJ Sudi nanging timpal beline nepuk story adi ngepost kenangan nanging gaganteline privasi adi aneh-aneh beli sakit hati adi ngomongin beli nanti seberdusing saya nomor hanja terus terbiaskan sakit nih beli rasanya percuma yang beli berjuang sia-sia beli bertahan rasa sayang hati pusing buat beli nangis buat mantan hati DJ Sudi nanging timpal beline nepuk story adi ngepost kenangan nanging gaganteline privasi adi aneh-aneh beli sakit hati adi ngomongin beli nanti seberdusing saya nomor hanja terus terbiaskan sakit nih beli rasanya percuma yang beli berjuang sia-sia beli bertahan rasa sayang hati pusing buat beli nangis buat mantan hati menutin gaya hidup dipisah dengan kuliah nanti tak ngetikin keadaan sih menutin gaya hidup dipisah Akin cekek kurenan
gaya hidup dipisah
beli